Ngosuku olungcwele namhlanje leSabatha ngiyalamukela lonke izihlobo kuzo zonke indawo lapho elikuzo zona. Sihlanganela kusifundo sekota leli elitsha esithi sona isithembiso esiphakade sesivumelwano sikaJehova. Mina engikhulumayo namhlanje ngingumfundisi uJim Lilo. Ngizawunxusa abafundisi engilabo lapho bana baziveze ubana bangobani. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga ukuhlangana kukota elitsha. Okhulumayo ngumfundisi kaMila Dube. Liyabingelelwa Mahlabezulu. Sengathi inkosi ngasiphathisa nxa singena phakathi kwalesi sifundo. Okhulumayo ngumfundisi uNdlovu. Liyabingelelwa sihlobo esithandekayo. Sithanda ukubonga uThixo ngethuba lokubana sikhangele sona lesi sifundo. Okhulumayo ngumfundisi uBruce Hlongwane. Asibeni lo mthandazo nxa singena esifundweni. Baba wethu olungileyo ohlala ekhaya ezulwini, siyabonga ithuba lokubana singene ekoteni lesibili sikhangela isifundo sokuqala. Sicela ukuphathiswa lokuthunganyelwa nguwe ngesiqu sikaBaba uMoya Ngcwele. Ukhulume kithi, ukhulume lathi ngendlela ephakemeyo njengabantu bakho, silungiselele umbuso wakho zamasinyane. Sithungamele udumo lobukhosi kubuyiselwe ngakuwe ngoba kukufanele ngoJesu Kristu siyakhuleka. Amen. Amen. Ingozi ekhona empilweni zabantu ikungazi ukuthi umuntu uvela ngaphi. Isifundo salamhlanje silesihloko esithi kanti kwenzakalani. Ngizanxusa uHlongwane ahle asivulele indiyana yokufunda ngekhanda uGenesis 1 ivesi ka28 leka 29. Ngifunda uvesi ngo28 lo 29 Genesis chapter 1. uNkulunkulu verse 26 mhlawumbe siqale lapho mfundisi. Okay. uNkulunkulu wasesithi asenze umuntu ngesimo sethu ngomfuziselo wethu, njalo kabuse phezu kwezinhlanzi zolwandle lezinyoni zemoyeni, phezu kwezifuyo, phezu kwawo wonke umhlaba, laphezu kwazo zonke izinanakazana ezihuquzela emhlabeni. Verse 27. Ngakho uNkulunkulu wamdala umuntu ngesimo sakhe, wamdala ngesimo sikaNkulunkulu, wadala owesilisa lowesifazane. Siyabonga. Ngamafitshane sawugijima ngokuzwisisa ukuthi izinto zonke zaqala njani, kwenzakalani. Njalo ke ikota lonke njana sengitshilo uNkulunkulu ufumana alungise lokho okonakala akubisele endaweni yakho ukwenza njani ikho sathi sikufunde. Dube akungincede lapha ukubona usitshele ukuthi uzwa isihloko salamhlanje maqondana lendiyana yokuhamba kwekhanda ukubana kuvumelana njani, siphathise kanjani ngesihloko lendiyana yokufunda ngekhanda. Siyabonga mfundisi labafundisi labalaleli. Isihloko sithi kwayenzakalani. Lapho Genesis 1 verse 27 uhla asivezele ukuthi uNkulunkulu uhlala phansi ubuthathu bezulu akhuluma athi asenze umuntu lo mfana asifuze. Kuveza ukuthi asiwange esihlahleni. Kakudubukanga saphuma sajampa saba lapha. Kakuzanga kuphuma umuntu ngokwesilungu kuthiwa evolution ukuthi wasuka esibungwini wazoba ngumuntu. Kodwa sadalwa nguNkulunkulu. Umlobi kaGenesis ufuna ukusitshengisa ukuthi isisusa somuntu ikudalwa. Sizidalwa zikaThixo, selokhu ivesite sidalwe ngumfanekiso wakhe. Okuqakathekile kunasi kubambe ukuthi umhlaba lo umlimi esidala kwakulokuthokoza, kwakulothemba emuntwini lokuphelela. Kodwa ngento eyenzakalayo esayizwa phambili kwazaleka ukuthi kube lezikhukhula, kube lemimoya, lezinto ezinzima esidlula kuzo. Umlimi ke uyasifundisa ukuthi ekudaleni kwakhe zonke izinto izinhle zonke zibukeka konakala. Umlimi kasisize nxa siyangena esifundweni. Siyabonga. Ngingadinga abana ngizwisise omunye umbuzo la. Umbuzo oveza ukuthi kanti vele uNkulunkulu wayejongeni
ngokwenza umuntu la ngesihlahla sokwazi okuhle lokubi. Okokuqala engifisa ukuthi khona sikunanzelele mfundisi ukuthi khona uNkulunkulu nxa edala uhambe sithi khona kuhle izinto zonke azidalayo uhambe sithi khona kuhle. Uyazi ukuthi into nxa idaliwe Ndlovu kwathiwa khona inhle awungeke ucabanga ukuthi khona umhlaba odalwe kwathiwa muhle kwelinye ilanga kuyathiwa khona kuba lokuzamazama komhlaba kube lama earthquake kube lezivunguvungu imoya umfundisi uDuba kade ekhuluma ngayo. Singakhangela ivesi esiyifundileyo kaGenesis ngu1 ivesi ngu26 lo 27 uNkulunkulu edala owesilisa lo wesifazana. uNkulunkulu kazange adala amasela mfundisi. uNkulunkulu kazange adala ababulali. uNkulunkulu udale abantu abapheleleyo ngomfanekiso wakhe ngothando. Umbuzo olethwe ngumfundisi uDube ubususiba ukuthi khona kwenzekeni kumbe kwenzakaleni sesibona izinto zingalolo hlobo. Phela thina esizelwe lamuhla mana ngikhulume ngami lo Ndlovu thina ama born free. Nxa kungakhulunywa ngendaba yempilo nelabo nimpi labo Dube kithi vela kufike siyazama ukuba le imagination esingaphelela khona lokho esikubonela kuma movies. Kodwa umuntu akade ngale uba lomcabango ongcono. Nxa kungazama ukucabanga ngobuhle bendlela izinto ezidalwe ngayo ubusuzama ukukhangela izinto indlela eziyoyona kathesi umfundisi uDube uyakuzama ukuzwisisa ukuthi khona nxa sikhuluma ukuthi uNkulunkulu wadala izinto zabanhle sikhuluma ngento enje yini kumbe kulobuhle kade busedlula lobu ngesikhathi uNkulunkulu edala na. Ngeke ngikhayele kuNdlovu kundaba efana nayo eqonana lesihloko sethu kwaphana ekuqaliseni kuyini lokudobhileyo. Maybe ku-production ekudalweni singasuka lapha sambene emakhampanini amakhulu kokhango ngale bengadala isitofu esiphekayo bheka nxa siphuma sihle lesi sitofu konke okudaliweyo nxa kungakasebenzi kodwa kuhle ngoba kuyenelisa ukuthi kwenze umsebenzi lokho kunjani okudalelwe khona. Umuntu even lasezinyamazaneni nxa ithole lisaselincane ulibona lapha uyabona ukuthi hayi ithole linjani lihle. uNkulunkulu udala izinto zonke zibe zinhle ziphelele okumangalisayo. So lathi sidalwe saphelelwa uNkulunkulu. Nxa sesikhale izinto uDube sihle wathi ukuthi sibona kulezi phepho sesibona amasela sesasho kusombuzo ukuthi kwenza ngalani. Asike sikhangele ke ukusanganiseka okuvela ebantwini. Njalo ngithi ngathi kuyingozi ukungazazi ukuthi wena wavela ngaphi empilweni. Kuqakathekile ukuthi umuntu azazi bona kanjani wavela ngaphi. Ngikhumbula ngibalela ibhuku elithi lona inyoni lezi phela zazingaphathi kudala. Ongama dinosaur okuncane okwafisa ukuthi kuphapha gijima kweqe gijima kwazi kamila impiko kaphapha. So into eziningi ngithanda bona ngibuze lumbuzo esuthola kuGenesis 1 verse 1. Ngicela usifundele first singakayiphambili Genesis 1 verse 1 Dube. Ndlovu. Sifunda verse 1. Sesenza hlanza amabizo abantu. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu lomhlaba. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala yini? Amazulu lomhlaba. Ukwazi ukuthi singobani ukwazi ukuthi ungenxa yani silapha lolo lwazi lusiphathisa njani ekuphathaneni lasekuphileni kwethu lasekwenzeni kwethu konke hlongwane. Yakwazi ukuthi khona ubusuku wathinta umfundisi umlilo ukuthi zinengi izinto ezilandiswayo nxa kukhulunywa ngemvelaphi yoluntu lomhlaba. Ezinye izinto zakhona kazibambeki ngezandla mfundisi uDube ukuthi ungathi hayi iqiniso ngiyalibona ekulandisweni kwemvelaphi lapha. Kule ndaba exoxwa yesifundweni kuthiwa khona omunye uprofessor
isikhwicamfundo sezezinsayensi wayeseke wabhoda endaweni eziningi efundisa ngemvelaphi yezinto zonke ekhuluma ngokuthi umhlaba ubhoda lelanga akhulume ngokuthi ilanga libhoda njani lezinye izidalwa ezinjengezinkanyezi lani izinto ezinjalo wasesithi khona ehlezi kusebandleni thize omunye ugogo wasesukuma wathi khona umhlaba uyindingilizi eyisicecedo so eyisigcawu echayekileyo ohlezi phezu kofudu wasebuza ukuthi gogo manje ufudu lona lumi phezu kwani kumbe luhleli phezu kwani wasesithi hayi ufudu lumi phezu kwani kolunye ufudu engakaze abuza ukuthi lolu lumi phezu kwani wasesithi hayi ungazikhathazi ndodana kodwa kusukela efudwini kuba lufudu kusehla kusiya khonana so omunye umcabango okhona yikuthi nxa sikhuluma ngomhlaba indlela odalwe ngayo weme phezu kwalolo fudu okukhulunywa ngalo now singakhangela kungaba yindaba engathi hlasimulisi yathokozisa nxa umuntu ekhuluma ngayo nxa ukuxoxa ukuthi hey madoda so gogo becabanga ukuthi khona umhlaba umi phezu kofudu kusehla kusiya khona kodwa sizananzelela ukuthi kuhle sazi thina njengabantu imvelaphi yethu vele ukuthi size sibe semhlabeni sivela ngaphi sifike njani khona lapha leyo ukuthi kunye esingakunanzelela abafundisi ukuthi akula muntu wazikhethela ukuba semhlabeni kodwa sizithola sisemhlabeni nje sifike njani injongo yokuthi size sibe lapha kuyini okukhangelelweyo kithi sivele siyangaphi sisemhlabeni uyazi ukuthi umuntu angaphile engazazi imvelaphi yakhe ukuthi ungubani lokuthi kuyini okukhangelelweyo kuye uyangaphi impilo yakhe iphomba ukuba yiyo nje kayibile le direction kodwa nxa sifunda uGenesis chapter 1 verse ngelika 1 uthi khona ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba lapho konke okukho so besokusincedisa thina ukuzwisisa ukuthi silapha nje sidalwe nguNkulunkulu kasishaya ngumazivelela sidalwe nguNkulunkulu nguye osibeke lapha emhlabeni elenjongo lesizathu kungane silethe kulomhlaba Mbona indoda le Ismayela engani kulento eyithathekisayo ngendaba kaGenesis 1 verse 1 imfihlakalo kulezinto abantu abazifihlela abantu nxa belethe imfundiso lezi ikanti uNkulunkulu usambulele iqiniso isiqalo ebhukwini lokuqalisa kwezinto uGenesis 1 verse ngelika 1 uthi hayi esiza kwenza lapho uNkulunkulu uthi asoke sibe sisenza njengabantu abathi bangachaya inja bayenze njalo bafihla umphini isiqalo sabantu asonto efihliweyo yinto enjani bathandekayo esobala ehambuliweyo eveziweyo yikho ke lapha osilobelayo kuGenesis uthi ekuqaleni ngezinye indlela zonke izinto siyazi ukuthi zilesiqalo akulanto engelani engelasiqalo ekuqaleni lapho ukuqalisela khona ekuqaleni uNkulunkulu not abantu not okunye nje singakucabanga kithi namhlanje kodwa ekuqaleni uNkulunkulu uqobo lwakhe wadala amazulu lomhlaba uNkulunkulu lamandla okudala olamandla okulawula lokukhuza izinto zibe khona ngenxa kaNkulunkulu wadala amazulu lani lomhlaba thina ke sonke esiphilayo siphila nje inxa kaNkulunkulu owadala izinto zonke kwasekuqaleni siyabonga kakhulu khonokho kwazi ukuthi sivela esandleni sikaNkulunkulu fundisi Dube kusifundisa ukuthi thina siziphathe njani ukwazi ukuthi sadalwa uNkulunkulu kusifundisa ubona sithini siziphathe njani ngaphansi kwempilo siyabonga abalaleli vumani ngiqale ngevesi 100 umahubo ivesi ngelesithathu uthi yazini ukuthi inkosi
ingunkulunkulu yiyo eyasenzayo. Yes. Ugcwele ngomoya uDavid ubhala egcwalisa okwabhala uqaleni ukuthi isayenziwa nguNkulunkulu. Uthi thina ayisithi ukuthi ungathi mina ngingubani. Asibantu balutho kungala uNkulunkulu. Singabantu bayo lezimvu zedlelo likaNkulunkulu. So lokhu sinceda ukwazi ukuthi lapho engivela khona kulapho engiphiliswa khona. Kulapho enginikwa khona indingeko zonke zempilo. Nxa sengikhathazekile, nxa sengigula, la nxa ngifuna impilo nje, ngimele ngibuze lapho engavela khona. Njengabantu balaleli lathi esilapha sivela kuNkulunkulu, kasiyeni kuye nxa sidinga impilo lapha emhlabeni. Le mpilo esingaziyo ezayo singabuza yena uzasilawula ngoba nguye wasidalayo. Siyabonga. Ugcwalisa kulokho akasifundile uGenesis 1 verse 27. Verse 27. Ngakho uNkulunkulu wamdala umuntu ngesimo sakhe, wamdala ngesimo sikaNkulunkulu, wadala owesilisa lowesifazane. Siyabonga. Leli Bible thana wamdala umuntu ngani bathandekayo? Umfanekiso Ngesimo sakhe ngithi. Amanye Bible kanjani? Ngomfanekiso wakhe. Ndlovu akuntshele ukuthi utshoni ukuthi umuntu wadalwa ngomfaniso kaNkulunkulu. Ngaziphi indlela esengumfaniso kaNkulunkulu? sesizwile balaleli kusukela kuGenesis 1. uNkulunkulu nguyo active, nguyo sebenzayo, nguyo wenzayo, nguyo lethi izinto zibe njani zibe khona. Nxa esefika emuntwini uNkulunkulu esikhiweni sithi abantu badalwa ngomfane his image. Uthi ukuthi ulo uNkulunkulu lomfanekisa lawo. uNkulunkulu ule picture anjani alawo. uNkulunkulu kule lihlo elibona uNkulunkulu. Ngezinye indlela uNkulunkulu nxa esefike kudaleni umuntu uthi hayi ngalomfanekiso enginguwona, ngalesi simo lesimilo engiyiso sona, xathu ngifuna ukuthi ngidala abantu labo banjani babe njengami, babe lesimilo esinjengesikaba njengesami. Abantu laba bangifuze babe ngabantu abami, babe ngabantu abazafuza uNkulunkulu. Ngakho ke uGenesis 1 ivesi ngelika 27 ithi thina abantu sadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Kuthi ukuthi konke sikwenzayo phela kumele kufuze okukaNkulunkulu. Ngambona abantu nxa uhamba lapho uzezwa hayi wena ungani ufana nalobani, sebekufananisa. Hayi wena uyihlo ngubala, uyihlo kakusobanini. Ususithi hayi nguye ngoba lawe udalwe waba ngumfanekiso ofana nalobani. Yes. So sonke ke sidalwe saba ngumfanekiso okaNkulunkulu ngokwenza silobudlelwano loNkulunkulu. Alright. Silobudlelwano kulalokhu okuthiwa ngama communicable attributes. Kulokunye uNkulunkulu athanda ukuthi thina njengabantu sifanane laye qathu. Lathi njengabantu sibe lakho lokhu kufana kuhlanganisela ukulunga, kuhlanganisela uthando, kuhlanganisela ukuphelela, purity. uNkulunkulu lezimpawu ziningi avumele khona ukuthi abantu labo bahlanganyele kulungeni, labo bahlanganyele ethandweni, labo bahlanganyele ngaphi ekubuseni. Ngezinye indlela nxa siveza konke lokhu sidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, siveza umfanekiso kabani kaNkulunkulu. Samfuza. Kujwayelekile Dube ukuzwa abantu sithanda lo ufuze bani? Ufuze bani? Lathi ngeke ngabuza umbuzo ofana nakade. Thina nxa singumfaniso kaNkulunkulu sesifuze bani? Ufuze bani? Angithi nawo angizwa lapha kuthiwa uNkulunkulu wadala ezinye izinto ngomfanekiso wakhe. Hayi. Kodwa ngizwa ngomuntu uthi wadala njani ngomfanekiso wakhe. Dube akungitshele ukuthi khonokho kungifaka kuzinga bani ukuthi ngadala ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ngelesibili ngathi mina istatus umfaka kuzinga bani. Siyabonga abalaleli labafundisi lapha ukuthi thina
sehlukene lezinye izidalwa Right. zinyamazana izihlahla sehlukene ngoba thina silomfanekiso kaMdali. Okunye kudaliwe kuyaphila. Thina sidaliwe saphinda sanikwa umfanekiso kaMdali. Lezi zinto ezintathu lapha. Okwakuqala ukuthi uNkulunkulu nguye wasidalayo. Esidalile uyaveza ke ku Umsebenzi ngo-17:28 uthi ngaye siyaphila, ngaye singabantu, ngaye siba yikho esiyikho khona. So ngenye indlela ukukhuluma kwami lawe uNkulunkulu ophilayo owenza sikhuluma. Amagetsi ungawisa antika iGlobal Light wisile. So umlimu nxa singayekela ukuthi sixhumane laye impilo kayikho. Okwakuqala sikholwa nisadalwa impilo yethu kayibe impilo ebanjwe nguNkulunkulu ngoba simkholwa. Okwesibili si lo mfanekiso kaNkulunkulu usenze saba njengaye ngitsho lokwabomoya ngumuntu okhonzayo imbuzi kayikhonzi thina sadalwa sanika ukukhonza uNkulunkulu lokumazi uNkulunkulu so okuthiwa i-spiritual life silayo lo uNkulunkulu la engumoya ukhonza umoya nangeqiniso so wasiboleka lokho okokucina ke uNkulunkulu esidala wasinika ukubusa ngicela uBhayibheli Mahubo 8 la Mahubo ngo8 wasinika ukubusa. Into zonke semhlabeni la umuntu ungumanager kodwa azikhangele azibuse umbuzo okhona uthi siphatha njani impahla kaMlimi ngoba sadalwa ngakho ngo8 verse 3-5 uNkulunkulu ukhona ufuna ukuthi sibe kwazi njengabona esinike usibolekile ukuthi ngesikho bathi dominion kodwa kumele ngasibamba izinto ngochuku kusukela endalweni labanye ndlala labo lomkami kumele siphathane kuhle ngoba sonke umlimi uthi sihlonipha ngendlela efaneleyo ungasibalela verse 3 usiya ku5 nxa nginakana ngamazulu akho umsebenzi weminwe yakho inyanga lezinkanyezi ozibeke endaweni yazo uyini umuntu osungaze uzihluphe ngaye na indodana yomuntu ukuthi uyinanze wamenza wasilela kancane kulezidalwa zasezulwini wamethesa umqhele wenkazimulo ndizobalaleli sayenzwa sasilela kancane kulezi ngilosi sidaliwe saphinda sanikwa okunye ukudala ukudlula ezinye izidalwa ukuthi nasi seduzane noNkulunkulu kasimbongeni uThixo ukuthi usifundisa kulesi sifundo lalikoti ukuthi sizidalwa kodwa ezinikwe ukubusa ezifana noNkulunkulu lokho asikubongeni sikwamukela siyabonga kakhulu ngizwa uDube lapha eletha indaba eqhakathekileyo ukuthi sizazi Ndlovu ukuthi singobani i-identity yethu ukuthi saba kancane kulani kulezi ngizwe somabhathana saba kancane kulobani kuloNkulunkulu singaziphathi njengenyamazana umuntu angahlalisela nawo namntwana uyindwangu lendlela aziphatha nomntwana lo uyaziphatha njengendwangu so kumele siqhakathekisane ngokwazi ukuthi thina singumfaniso kaNkulunkulu siqhakathekile hlongwane ivesi elifana nayo lona leli evesi ka28 okwayifunda iyavesi ukuthi Jehova wadala owesilisa lowesifazana ngomfanekiso wakhe wabadala bona na ngifuna ukuzwisisa ngokucacile ukuthi kanti vele kulezi insuku phakathi ukuthi hayi omama bakhangelelwa bakhangelelwa njengokuyizidalwa nje kuphela yeah onguye siso umfaniso kaNkulunkulu ngubani phakathi kwesilisa lesifazane uvesi ngo27 uthe uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe owesilisa lowesifazane ungahamba kuGenesis chapter ngo2 ivesi ngelika7 abesesithi khona usinika ukuthi umuntu wadalwa njani uthi khona uNkulunkulu wathatha uthuli lomhlabathi wasebumba wenza Adamu esenzile uAdamu uvesi ngo18 abesesithi khona uAdamu anti wabunjwa waphiwa umsebenzi lani uvesi ngo18 uNkulunkulu abesesithi khona akukuhle ukuthi umuntu ahlale njani eyedwa ijwayelele imfundisi nxa usuchadisa uthi khona ngizamenzela umsizo njani omfaneleyo yazi ukuthi kwabanye abantu umfundisi indaba leyi ibuya sangathi khona ukudalwa kukaEva kwaba ngumcabango wezamuva uNkulunkulu esenanzele ukuthi
hayi laphana ngenza iphutha ngokuthi ngingadali u-Eva ngikhohliwe mana ngidale u-Eva ukwenzela ukuthi abe ngumsizi kabani ka-Adamu kodwa ungabuyela kuvesi ngo-26 uyaveza ukuthi vele icebo likaNkulunkulu kwakuyikudala owesilisa lowesifazane mina ngithanda indaba yokuthi u-Adamu u-Eva edalwa wakhitshwa ebhanjweni ukwenzela ukuthi u-Eva abe kwazi ukuthi u-Adamu uphiwe ukuthungamela u-Eva kahlale ekhanda lika-Adamu lokuthi u-Adamu abe kwazi ukuthi khona u-Eva kakhitshwa ngezwane nasosichaka laba bobabili baba lobudlelwano obuhle bokwazi ukuthi bobabili babalulekile badalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu babe lokuthandana ukuzwelana lokusebenzelana ndawonye siyabonga balaleli ngithemba siyakuzwisisa lokho kulezi insuku kugcwele ukuphathana buchapha bathi khona ku-abuse siyakhuleka ukuthi asifikeni kusigaba sokuzwisisa ukuthi saphuma ezandleni zikaNkulunkulu umama lobaba so ungamnyatheli phansi umama sanganisicapha sakho sonke singumfaniso kaNkulunkulu sonke siqhakathekile ukuqoqoda lapha ukuqoqoda emdala indinyana yokwaziwa ngekhanda iqhakathekile kakhulu ngibona ifithizela izinto ezintathu kuvesi ngelika 6 lapha ethi asenze abantu ngomfanekiso wethu so nxa kulebala ongali underline indinyane yezwe yomkhanda ngomfanekiso wethu libala eliqhakathekileyo sesikutholile kathesi esifundweni lalokho ukuthi khona ngesimo sethu uNkulunkulu uthi asidaleni abantu but nxa sidala umuntu simdale ngomfanekiso kabani wethu simdale futhi ngesimo sikabani sethu kuthi ukuthi owesilisa lowesifazana bonke badale ngomfanekiso kabani kaNkulunkulu la ngesimo sikabani sikaNkulunkulu then okwesithathu ilokho ukuthi khona njalo babuse kuthi ukuthi akutsho ukuthi njalo abuse hayi kodwa kuthi njalo futhi benze njani babuse kuthi ukuthi kulolu hambo lwendalo lokukhangelelwe ebantwini ukhangelelwe both kwabesifazana labani nabesilisa amen okunye kuchaza Ndlovu ukuthi thina savesa lezikaNkulunkulu kazange sakhithika njengamajodo kasiveli elokhozenini enkaweni ivese ngizafuna uNdlovu asincedise kulo ezawufundwa lapha ngomdala ku verse 28 lo 29 Genesis 1 verse 28 lo 29 uNkulunkulu wabusisa wathi kubo zalani lande ngobunengi ugcwaliseni umhlaba liwubuse busani phezulu kwezinhlanzi zolwandle lezinyoni zemoyeni laphezulu kwezidalwa zonke ezihambayo emhlabathini uNkulunkulu wasesithi ngilinika zonke izihlahla ezizala intanga eziphezu kwawo wonke umhlaba lazo zonke izihlahla ezilezithelo ezilentanga ngaphakathi zingezenu ukuthi lizidle ngithathela kulokho Ndlovu ukuthi zalana lenjani lande yale ability yokuzalana lokugcwalisa njani umhlaba kusifundisani futhi ngokuvela komuntu ufithizela njani lelindaba esikhulume ngayo uqaliseni yokuvela komuntu yokuthi umuntu kumele azalane bande futhi kuyevela bona labo bantu abanjengabantu labo abazalayo yes siyabonga uNkulunkulu nxa ekhangele emhlabeni ekhangele lakho konke akudalayo kukhona okuhla kukhangeleleni njengoba konke kwadalwa kwabanjani kwabakuhle so uNkulunkulu uyalangazelela ukuthi lokho kuhle okudalwe kube kuhle kuqhubeke kukuhle kunjalo kungonakalanga ngakho ke uyasivezela lapha umlobi kuGenesis evesini efundiwe ukuthi uNkulunkulu edalile abantu wasesithi hayi lani bantu
phathekanini ubani yingxenye yokwenza njani yokudala akula lutho oluhle abantu abalwenzileyo ukudeserve lokho kodwa uNkulunkulu uyabanxusa abantu ukuthi labo babe ngabafakazi bokudala so uNkulunkulu unika abantu iability ukuthi labo benelise ukwenza njani ukwenza babone ubuhle bendalo lobuhle bokudala yikho sikuthi thina iprocreation iprocreation lokhu kakwenzakali kuphela ebantwini kodwa futhi kuyenzakala la ngaphi lasezinanakazaneni lasenhlanyelweni iyabe ifuzile umuntu angadalwa kumele afuze ifoloma yalokho ekudalileyo nxa kuyisihlahla zombunzu kungaba lentanga iyaproduce esinye isihlahla sani sombunzu umuntu ureproducer ini umuntu uNkulunkulu usikhuthaza ukuthi siqhubekise phambili ngohlelo lwendalo avele adala ukuthi kube yikho khona physical ngokwenyama lapha emhlabeni uNkulunkulu usiphile lawo mandla ukhona yini ngifikela ngombuzo bafundisi la xa elandisa kanje kathi pho angizake ngibona isihlahla sifuna ukuchata lo muntu kumbe imbuzi siya endlovini khathi abantu sizwa besiyenyamazeleni sokwenza sokutheni ngoba kuthiwa umlimi edala wathi zalani lande ukhuluma lo muntu bebabili kakhulu nesihlahla lapha ulaya laba nxa laba o manager konke sokulayekile kwenzakalani ukuze uNkulunkulu nxa esithi abantu bazalane bande wenzela ukuthi lapha kuzalaneni sande lapha sibe lobudlelwane lezizukulwane lobuhlobo sibe kwazi ukuthi kunjani ukuphila ndawonye njengemuli kuthi ukuthi uNkulunkulu ufuna sibone ukuthi thina njengabantu singaba lobudlelwano thina njengabantu singaba lobudlelwano obuhle thina njengabantu kwenza kube lula ukuthi sibe lobudlelwano obuhle lobani naye uNkulunkulu ngoba ubudlelwano sibufunde eklasini yethu yabantu haleluya ebengikuzwa uDiwe kubuza lapha kakhulu ukuthi njalo ukukhuluthana abantu kabazane bandi umuntu mbone sesegijimela uzothiwa sebanjwe lenja sebanjwe lalokho and so forth lokho usubisela vele embuzweni wesifundisa namhlanje uyazi ukuthi enye into engithathekisileyo kule ekudalweni kwabantu yikuthi kona nxa sebephiwe izihlahla baphiwa lezinto zonke sezidaliwe bathiwa lingadla lokhu lalokhuyana yindaba yokuthi uNkulunkulu uphile abantu ukuthi balondoloze indalo silomlando njengabantwana bakaThixo wokulondoloza indalo ngoba nxa silondoloza indalo kuyasincedisa futhi ukuzwisisa mfundisi uDubu ukuthi thina seyeme endalweni njengalokhu indalo yeme kithi siyayidinga indalo lathi yasidinga izihlahla siyazidinga ekhaya khona ngale singaphomba ukugamula izihlahla nje yazi ukuthi bengicabanga ukuthi khona ukuziphane lime sibili kube inkalakatha esihlahla sibe ngakana uthatha iminyaka leminyaka la nxa sokubiwa lapha kuphomba ukuganula izihlahla kusale sokuligceke and kungasala sokuligceke kuba lezikhukhula izinto ezinjalo ngoba sithe khona umhlaba wethu sukhanywe lezikhukhula so kuhle silondoloze indalo futhi okunye esikunanzelelayo ukuthi thina seyeme futhi kuNkulunkulu kumele sibe lobudlelwano loNkulunkulu kanti ubudlelwano bethu loNkulunkulu yibo futhi obusisiza ukuthi silondoloze sinakekele ngcono indalo yethu siyabonga lobu budlelwano loNkulunkulu ngibona ngani kulendawo uNkulunkulu ayivele bufake ukuthi lobu budlelwano singabuphatha ngendlela enje siyahlala ubudlelwano labo obungapheli akufundele uGenesis 2 verse 16 no 17 kulapho siya khona endaweni yobudlelwano noNkulunkulu verse 16 no 17 njalo uJehova uNkulunkulu wamlaya umuntu wathi ukhululekile ukudla loba yisiphi isihlahla esivandeni kodwa ungadli isihlahla sokwazi okuhle lokubi ngoba ungaze usidle uzakufa ngempela ani siyezwa ngibona ngizakhala kuNdlovu kakhulu la wathi ngiqale ngoDubi ukuthi Dube silalele lapho ukuthi lo budlelwano kuyame ekulaleni uNkulunkulu
yes ngaziphi indlela ke Dube njengokukwamtshana ningadla kwesihlahla zonke lezi kodwa kwesihlahla sisokwazi okuhle lokubulinga njani ningasidli ukuhlala bengasidli kwakugcina ubudlane obuhlambulukile bani noNkulunkulu kanti thina namhlanje Dube singaba sengozini bani yokuwela phakathi kohlupho olufananayo lokungalaleli indaba yesihlahla le. Siyabonga abalaleli labafundisi. Ekuqaliseni sikhulumile ukuthi uNkulunkulu edala umuntu wamnika ilungelo lokuthi abe semhlabeni awufakiweyo lokubusa. Kodwa ilungelo lihamba lomthwalo responsibility. Ungayekela kunanzelela ukuthi engithiwe nguphathe lokuthi ngiphile uphile ngendlela yakhona uzalahleka. uNkulunkulu ufaka isihlahla hathi ukubakhawulisa. Sasingalalo isihlahla ukupima lokubona ukuthi kambe ukulalela kukhona yini. Ubudlalo bethu loNkulunkulu bugcina ukulalela. So uNkulunkulu ukhangela ukuthi nxa simlalela kuyagcina sikuye kuvusele ubudlelwano njalo sihambisane kuhle. Kwasweleka ke kubazali bethu ukuthi babekwazi ukuthi sidaliwe satshela okwenza bagcina bekhohlwa lokho abakutshelwayo baphuma endleleni. Lathi kuyasweleka kithi uNkulunkulu usinikile ilizwi lakhe lomthetho kawunzima awusikhawulisi ulungela thina yikupha nxa sikhuluma ukuthi uphelele kumele siwulandele. Kudingeka abalaleli sikwazi ukuthi ubudlane bethu noNkulunkulu ukulalela kuyamthokozisa uNkulunkulu. Siyabonga Hlongwane akungitshele ngokuhlola lokho ukuthi kanti shiwa uNkulunkulu ngakafaka isihlahla encenga sikuphatha lolu uthini omunye umuntu angabuza mfundisi ukuthi vele kungani uNkulunkulu wakhetha ukufaka isihlahla. Kube sengathi isihlahla safakwa njengesithiyo kodwa isihlahla sasifakwela ukuthi khona sihlole ukuthembeka kwethu lokukholwa kwethu kuNkulunkulu. Nxa ngikhaya mfundisi ubungatshela abantwana ukuthi iTV kasiyibukeli ngeSabatha kusukela ngeFriday ntambama ngenxa yokuthi khona sinikela leli thuba lokuthi sikhulumisane loNkulunkulu. Kakula sidingo sokuthi uthathe iremote le decoder yekhiyele bedroom ngoba ukukhangeleleyo ngobudlelwano labo labantwana ukhangelela ukuthi bakulalele. Nxa bengasalalelanga abantwana kuthi ukuthi vele kabalabudlelwano lawo kabakulaleli. So uNkulunkulu wabeka isihlahla ukwenzela ukuthi kuhlolwe ukuthi bayalalela yini. Okunye ngike ngakunanzelela indaba ezinhle ukuthi khona uNkulunkulu uqale wabanika izihlahla zonke mfundisi. Wathi lingadlela isifuna kodwa lesi zodwa linjani lingasidli. Uyakwazi ukuthi lalamuhla lokhu nxa besingakhuluma ngendaba zobunceko obuthembekileyo mfundisi okwethumi lemnikelo. uNkulunkulu ufuna kuphela okwethumi 1 out of 10 okungu9 uthe khona lokhu lingakusebenzisa kodwa lokhu likubuyisele kubani kimi lokho kunye bese likusebenzisa ngendlela linaka indlela engifisa ukuthi izinto zenziwe ngayo. Ukulalela lokhu Ndlovu uletha sifundo bani ngoNkulunkulu kuwathi mana abantu bazini ngaye ngokulalela. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi uNkulunkulu ngumdali. Kuqakathekile futhi ukuthi sinanzelele ukuthi uNkulunkulu nguyobambe impilo zethu. Ngithathekiswa libale lokho lilisebenzisa elithi ubudlelwano. Ubudlelwano asonto ongayitshaya ngempama kumbe ongayiqhawula ngesandla. Ngize ngikhumbule ingoma ethi yeka ubudlelwano bukaJesu useyami ezingalweni zakho bani uJesu Kristu. Ubudlelwano into eqhakathekile kakhulu. Ekhuluma umfundisi uHlongwane lapha ngithe mina into ongayihlolanga wayithemba ngeke kube lobudlelwano layo. So uNkulunkulu uyasihlola ukuze asithembe abe lobudlelwano lathi sihambe futhi la indawonye bese sihamba lobani loJesu. Nxa bedala izinto emakampanini bazihlola ukuthi lokho abazidalele khona
izinto lezi zizawenza lowo msebenzi. Nxa kuyinsimbi bengathi le insimbi ngenelisa ukuphakamisa i20 pounds ezisikostili ngale, bahamba bayihlola ukuthi hayi ngempela le insimbi iyawenza lowo msebenzi. Lanxa kudalwa amaphilisi lakho bahlola. So uNkulunkulu uyasihlola njengabantu ukuze senelise ukuba lobudlelwane laye njalo sisebenzise njengokuthanda kwabani kwakhe. Pho kwenzakaleni? Izinto zonke zidalwe zapheleni. Bese sithola khathesi ngo-2021 umhlaba usugonqeme, sokulobudlwangudlwangu lamariyariya ngenxa yesono. Kanti kwenzakaleni? Sihle sime khonapho, kwenzakaleni? Ngifuna uhlokana sifundele kathesi impela ukuthi kanti kwenzakaleni. Amariyariya atshiwo ngumdala lakho konke umhlaba usugqenqokile. Kwenzakaleni? Genesis 3:1. Nxa ungaphangisa ushaya uzofika ku-6 but sabona ukuthi njalo isikhathi sihamba kangaka. Genesis 3:1. Inyoka yayiliqili ukudlula zonke izinyamazana zeganga uNkulunkulu ayezenzile. Yathi kowesifazana, kambe uNkulunkulu watsho ngeqiniso wathi lingadli noma yisiphi isihlahla esivandeni? Owesifazana wathi enyokeni, singadla izithelo zezihlahla esivandeni. Kodwa uNkulunkulu washo wathi, lingazidli izithelo zesihlahla esiphakathi laphakathi kwesivande, njalo lingasithinti funa life. Inyoka yathi kowesifazana, kalisoze life ngempela, ngoba uNkulunkulu yazi ukuthi lingasidla amehlo enu azavuleka bese lisiba njengoNkulunkulu, lazi okuhle lokubi. Mana ngime lapha mna. Siyabonga. Finally bacabe njani? Bedlile. Angithi Dube akusitshele lapho ukuthi khonoko ukutshoni uNkulunkulu uthana lingadli. Nasi sidala size njanini? Dlanini. Ukwephula komthetho kwaletha ukufa lani. Nxa usayifunda indawo lesiyaphutsha isitshela ukuthana kwahle kwangena isono, kwahle kwangena konke lokho sibuza ngakho ukuthi kanti kwenzakalani? Sokulokufa swakho konke kulesithembiso bani esaphiwa umuntu ngaleyo ndlela. Thina balaleli siyalimukiswa uNkulunkulu lapho ukuthi umlimo ufuna simlalele. Kodwa siyabonga ukuthi lanxa kwenzakala ukuthi kwangena isono. UGenesis 3:15 nanti Themba elokuthi kulenzondano efaka phakathi kwenzalo wesifazana lenyoka. Nasi inyoka yasizwa nguSathane kuye ngabazali bethu. Kodwa uJesu wasesiza ukuthi azolamla. Kwenzakala sakwele esonweni, kodwa silethemba elilethwa isifundo ukuthi asiyeni kuYesu lapho okwenzakalayo kuzabuyiselwa endaweni yakho. Umlimo bese thungamela abantu babuyele endaweni yabo. Hlongani ngakwadla uEva ethi uAdamu wangadli, wena kungaba njani? Singakhangela uEva uqilibezelwe ukuthi azadle isithelo. Omubi wasicomba waze kwafika esigabeni lapho uEva hugeka khona egcine sidla. Kodwa uAdamu wadla esazi ukuthi usesenza isono. Khona lokhu kwenza ukuthi izulu lithi bheka bonke bonile basilela enkazimulweni kaNkulunkulu kuze kube lalamhlanje. uAdamu waba lohlupho lokuthi wehluleke ukuthemba uJehova ukuthi nxa uEva esedlile isithelo uNkulunkulu angaba lendlela yokugwema imphumela yesono. Ngoba uAdamu uwone esazi kahugekanga njengoEva. So mina bengifisa ukuthi khona balaleli kasibeni lokumethemba uJehova ezimpilweni zethu ukuthi izigaba ezichiyeneyo esidlula kizo uThixo uzaba lesisombululo sokusigwemisa ehlupheni esidlula phakathi kwayo. Siyabonga kakhulu bathandekayo. Thanda abana ngiqinise lokho, sibonga ivesi efundiweyo ekhulunywa nguDube Genesis 3:15 wana uNkulunkulu wafaka ubutha. Ngakafaka lowo butha ngalamhlanje sihamba sibambane izandla loSathane, kodwa siyabonga uNkulunkulu wafaka ubutha ukuze singathandani lesono. Okwesibili siyabonga futhi bathandekayo icebo lokubana uNkulunkulu akuyisele izinto esimeni sazo. Awuso sifundisa singene phakathi kwaso sisiya ngezinsuku sesikhangela lelo cebo ubona uNkulunkulu kwenzeni ubana izinto zonke zibuyele ngapi endaweni yazo. Sibonga uNkulunkulu oluthando
ngizanxusa ke bathandekayo ngamafitshane umfundisi uNdlovu ubana asikhulekele. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini siyabonga ngothando langomsa wakho. Sesizwile esifundweni ukubana usukela ekuqaleni udale imvelo labantu kuphelele. Ngenxa yesono konke konakala. Kodwa phakathi kwakho konke lokho ulocebo elihle ngezimpilo zethu. Sifunda ngethemba elimangalisayo elibisela ubudlelwano bethu ekulungeni lasebuqothweni. Sengathi ezehlakalweni ezichiyene esidlula phakathi kwazo ngezimuli ngamunye ungasisingatha usivikele usithungamele ekulungeni siphile impilo ezihlambulukileyo ukuze sikubone ngosuku olumasinyane. Lo ngumthandazo wethu okukholwa egameni lika Jesu Kristu siyakhuleka. Amen. Amen.